Ñañaykuna turiykuna rimaykamullaykichik. Kaymi constitucional willakuykuna. Kuskamantaya hatipaykusun Tribunal Constitucionalpa aswanraq riqsipana willakuyninkunata. Ñuqam kani Iris Cárdenas wasimanta pachana paykamuykichik. Qallariykusunña ñawpariq willakuykunawan. Tribunal Constitucional huk hinallata hiskaykaq wasin ukukunapim audienciata ruwarunku. Video cámarakuna churayqa runakunapa derechuntaqa mana musuchinchu. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapaq presupuesto llamkachinamantam Tribunal Constitucional umalliq Congresopi rimarirun. Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasi huñunakuyta ruwarun. Tiqsimuyuntinpi warmi amachanapaq punchawta yuyarispa. Tribunal Constitucionalpa huk hinallataq iskaykaq sala wasi ukukunapim magistradokuna audienciata internetnintakama hispirachimunku. Qhawaykusun. Suqta chunka pichqayuq constitucional hatipaykunam botanallapaqña hiparunku Tribunal Constitucional wasipa huk hinallataq iskaykaq wasin ukukunapi huñunakusqankupa hipanman. Abogadokuna rimarisqanpa hipanmanmi huk kaq wasi ukupi botanapaq sakirunku iskay chunka kimsayuq habeas data mañakuyta, chunka hanchisniyuq amparo mañakuyta, hinaspapas tawa proceso cumplimiento niskata. Callao, Junín, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, hinallataq Santa llaqtakunamantam aparachimunku. Huk kaq wasi ukutam umallichkan magistrado Manuel Miranda Canales. Chaypim huñunakullachkankutaq Carlos Ramos Núñez hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistrado kunapas. Iskay kaq wasi ukupa audiencianpiñataqmi chunkapusaqniyuq amparo mañakuykunata botanapaq sakirunku. Iskay proceso cumplimiento niskata. Hinaspapas huk habeas data mañakuyta. Kay mañakuykunatañataqmi aparachimunku Arequipa, Callao, Junín, La Libertad, hinallataq Lima llaqtakunamanta. Iskay kaq wasi ukutam umallichkan magistrado Augusto Ferrero Costa. Chayllapitaqmi tinkuranakunku Ernesto Blume Fortini, hinallataq José Luis Sardón de Taboada magistrado kunapas. Iskaynin wasi ukukunapim huñunakuy hallarirurqa isqun horas kimsa chunka minutusniyuq achikyaypacha. Proceso niskakunata pisiyarqachimunku. Audiencia niskakunatapas internetnintakama kallpancharqamunku. Chay hinallataq ñawpa pachamanta equipukunatapas musuqyarachimunkuña. Informática llamkaykunatawanmi aswanraq ñawparirqachimunku. Kaykunamanta hukunamantapas rimariykamun Tribunal Constitucionalpa umalliqnin Congreso wasikama chayaykuspa. Chaypim riqsiykachimun kay hamuq watapi iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapi presupuesto niskata llamkachinankupaq. Qhawaykusun. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez, Congreso wasipa pleno huñunakuyninpi rimarirun, iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapaq presupuesto mañasqanmanta. Tawa chunka pichqayuq waranja iskun pachak hanchis chunka iskayniyuq chunka tawantin solespi chaninchasqa presupuestomanta. Tribunal Constitucional Kamachiq riqsirachimun, gestión jurisdiccional niskapi hanchis chunka tawayuq pleno huñunakuykunata. Internet nintakamam ruwarunku, llaqtapaqpas tawa pleno huñunakuykunata. Chunka pichqayuq audienciakunata internet ninta, hinallataq iskay audienciakunata kamachisqa sentenciakunata hatipanankupaq. Administración llamkaykunapipas parque informático niskata allicharunku. Llamkapakuqkunapaq musuq wasi ukukunata rakinasqa llamkanankupaq. Hinaspapas mesa de partes yanapakuyta internet ninta kallpancharamullankutaq. Ledesma niramullantaq lliw llaqta tinkinasqa kananpaqmi página web niskatapas quechua simipi ruwarachinku. Willakuykunatapas quechua hinallataq castilla simipi. Constitución niymanta wasillaypi yachani sutiyuq programatapas. Qhari hinallataq warmi warmakuna wasinkupi yachaykunankupaq. Constitución manta chay hinallataq Tribunal Constitucional mantapas. Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasipipas, kay watapa mayo killanmanta pacham, iskay chunka hanchisniyuq kutikama capacitación taruwarunku, pichqa waranja iskun pachak pusaq chunka suktayuq runakunapaq.
Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapi llamkayninkunapaqmi kanja sukta waranja expedientekuna. Chay expedientekunata hatipay. Internet nintakama audienciata kallpanchamunhaku Justicia Constitucionalta llaqtaman asuykachinankupaq. Convenio niskakunata hinalla tupachimunhaku huk Tribunal Constitucional kunawan, yachay wasikunawanpas. Willakuykunata hinalla kallpanchamunhaku jurisprudencia niskamanta llaqtaman riqsichinankupaq. Informática wasipaq musuq equipokunata rantichinhaku. Sistema de gestión niskata musuqyachinhaku. Chay hinallataq Plan Gobierno Digital niskatapas. Sapa iskay chunka pichqayuq punchaw noviembre killam lliw tiqsimuyupi yuyarina warmikunata ama usuchinapaq punchawta aswanraq warmikunata amachanapaq. Chayna kaptinmi Tribunal Constitucionalpaq Estudios Constitucionales yachay wasimanta pacha llaqtayuqkunata hayarirqakamunku internet nintakama allinta yuyaymanaykuspa warmikunatapas amachaysinapaq. Hawaykusun. Warmikunapa derechon hatun corte wasikunapi, kunankama llamkayninkuna, llamkanankunapas. Chay sutiwanmi ñawparirachinku huk huñunakuyta Centro de Estudios Constitucionales yachay wasipi. Kaytam ruwarachinku, tiqsimuyuntinpi warmikuna ama usuchisqa punchawta yuyarispa. Hawa suyukunamantapas rimarikuna tinkuykanamunku. Centro Estudios Constitucionales Yachaywasipa Directornin Magistrado Ernesto Blume Fortini niramun llaqta ukupi warmikuna usuchiytaqa hulluchinañam. Chayna kananpaqmi kikin Constitucionpi qillqachina. Warmikuna amachasqa kaptinku, warmakunapas wiñanankupaq allin kawsaykunata hawaspanku. Hatun huñunakuypim rimariykamurhaku Elvira Barrios Alvarado, Canarias, España, Corte Suprema Justicia Wasipa juezan. Hinallataq Yulisa Mantilla Falcón, Comisión Interamericana de Derechos Humanos Wasipa comisionadan. Kay huñunakuytam ñawparirachinku iskay chunka pichqayuq punchaw noviembre killa. Chaypim tinkuykanakuyarqakutaq Mariela Morales Antoniasi, Alemania suyupa Max Planck Institutupi investigadora. Hinallataq María Candelaria Quispe Ponce, Tribunal Constitucionalpa asesora jurisdiccional. Llamkapakuna wasikunapi pakasqa kamarakunata churachiptinkuqa llamkapakuqkunapa derechuntaqa manas usuchinchu kay kamarakunawan mana allinkunata hatipayta maskaptinkuqa. Chaynatam magistradukuna tantiarqamunku huk sentenciapi. Hawaykusun. Tribunal Constitucionalmi mana uyarjunchu amparo mañakuyta. Donofrio empresapi llamkapakuq Sindicato Obrerukuna mañarukurhaku Nestlé Perú S.A. empresayuqkunapa contrampi. Video camarakunata llamkanankupi ama churachinankupaq. Sindicato umalliqkunam denunciarunku chay camarakunawanja hatipaytas munankuman lliw llamkasqankuta. Chayna kaptinja intimidad nisqa hawka kawsanapaq derechutas usuchichkankuman. Chayna kaptinja yuyayninmantapas llamkapakuqkuna unqupakunkumanpas. Sentenciapim kamarachimunku llamkachiqkunas hatipananku hinallataq amachananku llamkapakuqninkunata sasachakuypi kaptinku. Chayraykus empresaqa tecnología niskakunawan yanapachikunman llamkapakuqninkuna sasachakuykunamanta amachasqa kanankupaq. Industrial accidentekuna kaptin utaq kirincharukuptinkupas. Chayraykum niramunku kamarakuna churachiyqa manas derechutaqa usuchinmanchu. Kaykamallam Constitucional willakuykunawan chayaykamuni. Ñañaykuna turiykuna. Kay hamuq miércoles iskay punchawniyuq diciembre killam magistradukuna pleno niskapi huñunakunhaku. Chunka pichqayuq yupaychasqa audiencia pública niskata internet nintakama hisp'ichinankupak. Chaytam hawaykuwaqchik YouTube niskapi. Chay hinallataqya hatiykamuwayku Facebook, Twitter niskapipas. Tu para cabaña.